Sasho sathi kuthiwa kunabo mini service bese-ke sokuba ne-service lenkulu. Nawubuka legama ku-dictionary lithi mini. So kanjalo kukhona nema-mini rapture. Sase siyachaza-ke kukhona la kuma-video sasiyachaza sathi laba nje nawu ngabe uthi umfundisi lokho angathi imfundisi laba labahlobongako labaphingako labebako lababulalako yini nasekuhlwithwa libandla batawusala ngilokuthi thine lesitawuhamba sihlwithiwe mane geographically ngeke uyikhombe le ndzawo thina nje sihlwithiwe kunatheni tshwala ekuhlobongeni ekuphingeni sihlwithiwe. So hallelujah. So sikubita-ke lokho ukuthi mini rapture kulungisela the rapture. Okay, ngito summarize bazalwane. Kanjalo-ke recent nje ngisengathola incwadi nema-video lafundisako thina lesesikhulile emshadweni kuthi bomake bayabeleka phindze futhi kuba naleyo nkonzo. I-biology iyakhuluma nje even nangalamanye amamasela emtimba ngoba nalapha kunebantwana labangibukele so bayati-ke labadzala ikhona le ndzaba khona nje amavidiyo lamanye lomunye uyafundzisa uthi nalokhu ngihleti nje la esitulweni ngiyakwenta lokhu exercise lamamasela kuze kuthi kutobuyela kahle tinyama kuthule ebandleni bobaba nakubomake. So ngilandzeke leyo ndzaba yokuthi ku-exercises ingcondo ukuthi ingcondo nje i-exercise ikhona ukuthi you are becoming rapture minded. Yeyi ngoba bazalwane nayo indzaba naye ukuthi kuphula luthando Jesu wakusho kwenta lokuthi bese tiyindoda komoya so khandzakala lokuthi 1 Corinthians lothi sikhuluma tindoda moya ngamoya angivele ngikubeke bese baleni lokuthi ngesencele kukhona lokho ukuthi into leyifundzele 4 years njengoba ngihlale ngisho uba ne-pressure nabangathi nje isummarize une-pressure lenkulu abangathi kukhulume lento mhlambe ukufundzise not ukukhuluma ukufundzise one day ngenta njani futhi ma-summaries but nabangathi-ke hey wena sicela ukuthi umane ukukhulume bo 2 months mhlambe ungeva kunconywana nabanginiketa maybe 5 months 4 months so ngakhona ngathi kungcono. So kokucala lokho ukuthi kunale pressure ukuthi letinto leto ungasho silabantu akuva 4 years umkhuluma in one day. Ngilenye indlela yokuchaza-ke tindoda komoya ukuthi mabazana bangaphili bongcwele sithi let's take Christianity as a subject. Nawe uye esontweni nje msakusho ukuthi esontweni uye esikolweni kutatishwe bazalwane. So ukhanza letindoda komoya ukuthi bazana bangathi graspa ngeke nje ngibekise nawendi accounting ungayendi nesini ngihlale ngibekisa ngakho. Wena wadi you are a foreigner awadi lutho ka-nursing phindze nalo wenda i-nursing nasekuye ebhange lapha akade lutho ka-accounting but ngeke lumbuzo kafunzi bonke bafase bothayi bonke bafundzile tifundziswe phindze nalo fundzela umthetho sibuyabona bemajaji lokuthiwa the learned guys noma lo wati umthetho akade indzaba yase-account senithini lemabhange uye esibhedlela hambe yagula dokotela kunje nithi yini le terminology yeni le ngeke ukuthi akafunzi lo muntu olijaji but uyabona akafunzi le category desikhathi le ngqondo ikhona ngikhanzeke mina ukuthi kanjalo eBhayibhelini nasesivela-ke kuthiwa hey niyasidukile vele lokuduka vele akusikhubi simane nje sikhutshwa ngilokho ukuthi umuso oluthi siyanidukisa kanti uyavilapha kutaba inkinga. Ngilapha ekuthenini le ndzaba ye-rapture bazalwane kuthi hlalani nilinzile. Angiyiphethe nje ngoba ikhona kuma-video ngokuthi ebebazalwane nabo bamemete enkonzweni ubatshele kusenenyanga singathi akulungiseki angibekise nje letinye tinkonzo umnyaka uma nje Jesu angakabuyi liphasika sidaba nalo sesendlulile kilo liphasika sidaba nalo next year uma Jesu angakabuyi. Uyabona lokho ukuthi automatically vele sewutawuhamba ulungise. So besingathi akulungiseki noma abantu bangabatshela tinkonzo kuneminyaka kuthi nje akakhoni ukulungisa ilivu akakhoni kuthi ende nakho ngabe bengitawuthi nami shothi-ke noma bazolo ngabatshelele etulo vele ngeke bakhone ukulungisa bamba-ke ukhumbule ukuthi sikhuluma ngani nayo indzaba yabo mini rapture.
Indlela ukuthi asihlale silungele ngoba uma lo muntu umtshela unenyanga noma nathi inkosi eliphasika, kuyakhona ukuthi kulungise ebebe kungathi ngicela ngiphinde ebebe singathi into le engakhonakali nje kulungiseka mfundisi. Manje bakhona abazali abatshele kunesikhathi, bayakhona kulungisa, bacele emsebentini, netimali. Okay, kuyakhonakala. Then-ke nangu-ke umuntu uNkulunkulu esamthuma athi, bazalwane, loku-exercise lamamasela ukuthi sive ngoba i-rapture sengichaze kaningi ukuthi kude bafundisi labatawuhlutha bese basitshela bathi bomfundisi Mnisi yebo, bathi asambeni salikhalela licilongo. Bamba-ke lihlale licilongo stati vela. Kungakho nje thina enkulunkulu uvele kithi ngeligama sidabe sikhuluma nangalokho uma sikhathi sivuma. Nokuthi why uNkulunkulu ligama lakhe atibite ukuthi ngitivelele. Ngitivelele. Akuvelele nje uNkulunkulu ugibele esihlahleni, ugibele ikhumbi, ugeza. Kwathi angikhulume ngetulimo. Haleluya. Angiyekele isikhathi sami esincane. So utativela licilongo, ngiko iBhayibheli lithi inkosi yowehla ngeliphimbo ngelicilongo lokugcina ngeliphimbo lengelosi. So le ndzaba lena ukuthi bazwane beve, ngase ngasho ngizamiyeza ngathi hathi bazwane ngiyafisa mani, nani ngeva ukuthi kwathiwa Mnisi udana bangakhi, nanokuthi libitho lethu linjalo nje ngalapha, lifuna libonakale ngalokuthi bantu bakwende nje lesihlale sikusho usina Jesu bamcansukela bahlanya ngaye baba nje hey ngathi phi lo khala bamkhafulela khona. So libito likanjalo bese ngalapha liba kahle liba mnanzi ukuthi hey lona moya ulala ukuthi hey madoda, nyalo nje nasinako ukukhuluma ukuthi akubona ukuthi ava ngathi offended ngithi nasengikhotha verse, lophilile uthi mfundisi naye lento salento imfihlo kaNkulunkulu, hey imfihlo kaNkulunkulu, hey lo babe lo bokaka kusho lapha eBhayibhelini bantu abasade ukuthi dikhonti nebaphathi bethi imfihlakalo. Sichamuke encwadini yabaseKorinte phela sidabe siyikhuluma kanye kanye. Phindze futhi yona labaseKorinte ithi ngiyakuthanda ke lokho. Sinale ngqebo kule digital libumba. Haleluya. Ngilibumba ngiyoze ngibe ligolide ngibe lisiliva. Ngiyambonga uNkulunkulu ngengcebo layibekile. So labala angiyekele. Haleluya. Ngila ekuthenini ke ngoba sebabambile bazalwane. Ngiyasho ke ngithi bazalwane, yathi ngiyafisa ukuthi one day kuze ngicela kulisho ligama leli balisho bathi ebebe singaze singakhaphuze ngithulene nebantwana lokuthi uyandofida uthi futhi uma siye emthoyivele khona isikhathi la uyajuba lapha kulama masela lapha akumele kube sekuba elastic nje, kulama masela lapha. So bathi ke ngidofida bantwana valani idlebe and then-ke loku-exercise lawo mamasela lawo-ke nathi siya-exercise. Sengithi ke bazalwane sami yes back kithi abazalwane yathi ngiyafisa manje enkonzweni ukuthi singasho sizame lamamasela ukuthi trainer nje lama mini rapture sithi trainer ukuthi sithi singafika emishini ngikhanze bazalwane uthi imoto nami ngingene thempelini nangifika ngithi bazalwane hawu why nibe la nive ngabani bahleke bazalwane lesi sikhathi kwendeka sihleke ukungena emthandazweni bahleke bazalwane njana ngisasakwenda nje bayakhumbula abanye futhi sidakwenda ukuthi nje khona la sahleka khona ukuthi besihleka nje sahleka bakhumbula abazalwane sekumrim center kwahlekwa ngibuka amakhana sahleka nje ngoba ngala ngasencele betempilo bathi kukuphila kodwa thina ngalapha besihleka the Holy Ghost laughter. Bahleke bazalwane. Bese bangibuda wena mfundisi ufunani la ngoba siyathi ukuthi emission basitshela athi kuyenteka nje kuphele emalanga lathi ungakangena ethempelini wena ubekwe yini lokhu kubekile la lokhu sibekile lapho bazana ivusele enkulu ngingathi kwasho uPaul kubaseFilipi asibazana nawo kuze nami ngitibone ukuthi angigijimele lide ngathi bazalwane kwasho le indvoza athi let I-7 depart in peace nami ngasho ukuthi ngisebentile bakusebela kwami ngilokho. Bazalwane banikete indlu lokungaba lidingani lota lamhlabeni dingakulahla hawu but ezulwini bathi yes sebangivile ke bazalwane ukuthi ngiko ke lokho la ngabe kuyalungiseka uma bazona batshele banesikhathi leni kuyalungiseka then ke ngala ngoba unalokuthi ngicela ngangitshele sto exercise le masela le rapture ingakho itopic ithi
babe ngikubhale lapha balabanye nasesibhala bese bathuswa nje ngeli gama lithi holiness. Leli gama lale topic yale video lithi to be rapture minded is to be rapture ready, which sums up holiness. Uyabona nje nathi yibona ingcwele ekuhambeni kwenu konke njengoba mina nginibidile ngingcwele. So kuhamba abantu labangcwele. Indlela yokuthi ube ngcwele kulokuthi ube rapture minded. Uhlwithwe nje ukuthi uhlwithwe nje basesichazile bazana sidabe sikukhuluma lokuningi. Ngiyathi nje yena ukuthi lenzaba uyayiva thatha imfundzisi. Vele bazalwane siyahlwithwa njengoba ishitwe nje lamanye amavidiyo la ngetulu kuthi nangabe nje naye nje incwadi yabaseKorinte sesihlwithiwe kuyuda wathi uNkulunkulu usiphaleni sesihlwithiwe. Ngibona umfundisi kumathapha kanti bekasuka lapha eMbabane sengihlwithiwe. Just like nje lesihlale sisho ukuthi live la nkulunkulu noma Jesu live la nkulunkulu ukuthi lokuthiwa thou shalt not steal. Njengoba ngisho ukuthi thina sihlwithiwe nje kuhlobongeni sihlwithiwe ekwebeni asitendi letinto leti sihlwithiwe. Jesu akasikhanze bazana ukukhulu esitabeni sikhuluma akasikhanze uNkulunkulu solo singahlobongi singaphingi singembi. Then ke bese kuba khona lokho ukuthi nakuba khona sangizile ngalesine njengoba nakube sambile nje sibhala ukuthi bhalani saqala kalobamba kalobamba naselangeni lobamba lomtsala bathi langeni for Jesus. Lobamba for Jesus sakwenda konke lokho bebesihamba ukuthi Jesu ingikhuluma sezulwini ngami ngaleso sikhathi. Ebangizake ngiye ngathi kunedonoteli sona kweca umthetho so ngesencele khona kweca umthetho Genesis to Revelation lento libhaliwe ungebi bese kubana nako lokhansi lapha eBhayibhelini ngeke kubhalwe ukuthi hamba uthandaze stay. Uma mina bengathi ngihletlela kalozithi angingahluki nemuntu lohlobo ngako lophingako loyebako ngoba sona kweca umthetho. Manje ke kulokuthi kunelo umthetho lo ngesencele lo elivi bese kubana lokuthi uma mina nje kimi kukhulunyiwe ukuthi angiye eMbabane ngangayise sona. First John usho kanjalo asenginebele kancane nje kunananga emavidiyo njengoba sikhuluma nge-spiritual awareness sidabe sifaka abafundisi labahlukene ngoba uNkulunkulu wasibusise ngama-TV sidabe sibuka kukhona sakhuluma ukuthi i-relationship Nkosi yami naku-ke Nkosi yami sekuphindze kuba khona i-relationship kunetinto uyachaza ke lo mzalwane ukuthi ngikuthandizile lokho kuba khona ukuthi ukhansi lo muntu abakhona hawu kusona nje yini nangintanako kani kunalinye itinto uthi kunalinye itinto lesingeke sikhona ukuphendula kito thine but i-relationship yakho naNkulunkulu itakuphendula. Mina ungangibona ngigcoka kanje le relationship yami ithi ngicela ngasho ithi mnisi igcoka kanje mnisi uboyenda nako ngoba le relationship. So then kuba khona ukuthi uzuthi lo mzalwane ungazili uzilele ukuthi wena ufuna ukukhutha sona zilele relationship isikhule vele ngibabonile nembanga ngingolakhaya sathi before lento uyizile before uzile cale lento uyizile bese ngani ukuyekela amapalishi manje abantu bayekela amapalishi bangayizili lento njengoba sabekise nje uzilele ukuthi wena udingani ukuthi kulalana netekudla kakhulu phindze mhlambe anyways kukhona la kumavidiyo. So wazileli sona ukuthi uyasikhutha zilele relationship le relationship sidabe siyibukela ke leyo video bese siyachaza ke sesithi bazalwane ngicela kuyibamba lapho bengilethe lokho nje ukuthi bazalwane kuyalungiseka uma banitshele kunesikhathi futhi kuyalungiseka okay manje ke ngoba sipractice sindofitelana ke sicela kungasho bese bona balungisa naloko ukuthi kube khona simfundisi uNkulunkulu usitshelile sesitawusebenza kanjani